Pred 8 godina i do dana današnjeg kroz moje kućno dvorište oni voze. Mene se zlostavlja, mrcvari me se, financijski me se uništava, a hvala Bogu sam i psihički, znači ja vidim po sebi. Ja nemam više niti spati kad treba, ja nisam nikad alkohol trošio, ne mogu trošiti, to je moj alkohol, pekmez, ja sam na tu stranu udren, ne pušim, znači nije da ženidbene oglase dajem, ali ne pušim, alkohol ne trošim. Ja sam udren na kolače i na takve slatke stvari, ne? I tablete nisam nikad trošio. Za sad sam još uvijek da kucnem u drvo koliko toliko zdrav, ali vidim da sam postao nenormalan. Ja se više ne mogu kontrolirati, zato sam napomenuo da sam dobio udarac u glavu sad na parnici 8.9. kad je zatražila ponovno plaćanje. Pazite, sud je namjerno 2016. vršio očevid po tužbenom našem zahtjevu o kidanju nužnoga prolaza, kojeg sam ja u odgovoru na predmet 266, kojem sam tužen u proljeće, dao da tražim dokinuće. Ja pojma nemam o tom putu. Put da bi bio pravno valjan, mora postojati vjerodostojna isprava koja je sposobna za upis. Znači mora biti izmjereno, mora biti širina, zašto se osniva, kome se osniva, zbog čega se osniva. To je pravni posao koji zahtijeva vrijeme. I to mora napraviti onaj koji traži to, a ne ja. Pa nemoj ja za vas put osnivam na svoje nekretnine, ne? Znači on neosnovano provozi protiv moje volje preko mojeg kućnog dvorišta.